Atimana ya kari kumanto bochio gishigone bunge kia Gembe South bakinyete chibitareni ya Nyambene level 4 nyuma ya bokure nyama chendita na arakariba bakiarie bakwathira muntu umwe na atete uturo bwawe bariwa baurire nyama ikumakie mukari umwe ura ng'ombe ke yakwite nabo batamenya buru bakiwa honenya nyuma ya mukari okwero ni mabitha bokima aithire akithika ng'ombe una arere na kuenderia kari na inyimwe chembuchiri kuonekana ikinyagirwa nyama iyo. Tugite na mbere entere ingini ati onenya nyuma ya mathaya makai nyuma ya rwangirwa mauta April kwinamia mauri ya mauta na chiringi kenda abiashara banini kumantereje kathwana ibotariria mauri jano kayare goronto bakona bokethira bokiringi thianene biashara chiona muturire yo. Urambije maguta makaya gwetia kinyamboga tuli ya thoko ni getia mpembe tugura thoko ni getia mutu tugura thoko ni getia itagariera gwetithia maguri ma maguta ma petroli itigirite manto maingi mangaratanite ti biashara ya okamati yake no ende manto ni megie biashara kinya chanto obanini ichiteramera kuringithika abonene thirikari ne gwethia maguta na gari ocoereria mwananchi no nduthio atukumia mwananchi thaino ne ciria oboro wa maguta atawiciria oboro wa service so thirikari ne gari ocoereria bau banini na gari ocencia rate ya maguta okagura maguta na beiyera tukwenderwa neo magana maire me 10 gutire abirio gwitikiria nonto uri karato kuongera chiringi 10 inu chiongeretwe magutani abiria bakarega bakathi maguru kwogure kara stage na gutire gintu kuona okeno kote gintu umbenda gintu bya ko bya spare bikaya thaino ntiumba kwanya nonto babaingiona batikomba kumubu na cio bochi athi ya ikathukuma bakanita mbecha itireno kuringana igukarema na biashara atukainga kwa umboto mabugia kinyero enthiguru boga mwana bonda kenda mirenthi mwana mama mboga tiumba kugura mboga imbinge nonto bandu kana murigo thaino tiuma munda nonto ba maguta ntibu bakolema namo na pikipiki isire mire tonto orethia na kinyangaranji eka yatulika okale mukuthondeka tonto bwabe ya maguta aratwekiritwe ngarama ya iguru maguta okethuru metetie pikipiki gapakwa ni wankiambiria kuthikuia eno ntontiona gento na no wanga thikuia na spinach ina goro abiashara na kari ibataoni ya kathwana ende bobareona itakathirikari ra bachethagira kibaira ati kuri na maguta makwana igitarira maguta matironekana kinya pampuni no ende bakija kumira baumira na maguri metetie iguru muno ego ndagure gonja 29 omunde ndegura magana maire thaino etangite gintu matikuoneka thaino ringwikara o musiitha ngigakinyirwa u kapote udogunda standard nyomwera muntu agokera okero tuko aitigiora kwenda agorokiora kwenda sasa sisi tuko wapi maguta twarega kunywa kinyama maingi bikibiki ntokera maguta matiomba gwetia tugatia kuga tuna wasiwasi lakini maguta matwera nkathe kurithima bikwendia magana matatu ma mirongo kwiba kwendia magana maire ma mirongo 8 kwiba kwendia magana maire ma mirongo 5 nkariwa mwananchi utoka matara shilingi 50 na shilingi gana ukanywa shilingi magana matatu lita ukamate mtu shilingi gana woneke itweneretwe ati kwina maguta kandi maguta kama ithetwa ikendo mugitonga akorwa akithukumaga muthini okorwa emwinyerie kuma kathwana chukegamba ng'ombe Peter Class Chabari kongi na kuni atia kariba kuma mwimbi bameneretie mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ikiraba kuwa na uchoa antoba kumeneria tongeria braba kwithira be kinyantere kwithira be batethia bobo yete ntuku inkai nyuma ya mubunge itonga murugara kwithira kilionga ntere una intobia kuguna karika itakama braya Easter kariba mbare cia mugero wandia mwembe kirigi chigombunge kia maraibe bumiritie na komeneria mubunge wa Mwekuru Susan Ngugi Mwindu ikiraba kuga Mwindu agotuma nto bakathi komeneria mubunge wa gichigombunge kia Tharaka nonto bakubaretera thigo nko kiumia kithiru yankatho nonto bwa buria tutirimanetea tugikashifu mbele anto bara batharawa mucemanio juria njinji atubwithiritie ntuko ya njuma kankwenda ukwira laundi ino ni Tharaka Nithi yonete mutongoria kankwenda ukwira guti mucemanio jwathuka nonto inya mitumie yatumito yachokire agwatanira na njinji abatirita bwega koguo tikagite muntu aguthukia mucemanio jwa njinji akiuga ni muthuku
njinji koto mwendete tayogati Mulugala omereria atigira mtu wa mwisho akuma kianini na aronda ketwa wega nioma nto ba mwembe anto we bagotoma mitandaoni bakiugaga anga mheshimiwa atenyiriretie kwa raraka nenko boria noe ko omba kwewa kula kwa wake akegania agatweka mutongeria kuriwe kuringana na kariba bagitonga mubungu wa Tharaka akobaretera bia kuria kiari kiao na kinya rega kiria turi untu bora batonaga kumania na atongoria baingi na ekero tonto ndai na ontu kweu na ende anu kire na kamusako karugarari nako na nutuko nikondere ndite kamusere kauko ndarugiro tuko buma ntuko otwa twanenga kamwe ni otuko ikondere ndite ko kutomona ndiribete undiribete ende gankuga atiri gweo ukwenda kurura irumi kana ukwenda kuretera antondwa tio tena ndwa anto ba mala ne twerutirete na twauga Mulugala tole mutanya ndani gale in the morning tothiete kumukolokia no Antoni akomenyera inya ekolo agatuletera irio tulele neola agacoka agatethia ikundi kwagu tuliuga njinjire ona kale ne tugweterete taito bakathite gitonga bakiugaga bia kuria bibibia batethirie nuntu michie mingi mbura kurega kura mbura nthiru kagita kabatire na bia kuria na koguno abakuria irio bibigwa bakirimaga kwa utwa ina ikundi binge mono ngoroki biajokirwe na bianenkelwa tadio buinge mono kola ikundi bibia to bionda bile baliuga ngayalo kumwa nonto bwabola njinji alodile ana balaba nini Mulugala tadulaga ati gwewe nzenzi we mwana we mukolo we mwekolo anenkagira kila mtu nonto ni akwenda otedio ndona mheshimiwa wetu ule tururete miaka kibao akweja akinekera loje ana batinda akuga loje lwakaleke kaleke daino baliuna tere nenjinji getonga Mulugala nonto batamamire baoti Nkeripotra ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Martin Mugambi Tugeta na mbere ni ati ari na ekro baba na kienkulukia magiri 5 kuma Nairobi babwethetie kundi gya kwiyika Rais Ruto bai muringira ndebe kuthurwa tamu yeyele kundi kira bawita two-term brigade kundi kira kina bamami baba na ke kuma ward 85 ikiruritwe Nairobi bakiorota kwithira bakiringira Rais William Ruto ndebe kwithira akithurwa tamu yeyele kulingana na mutongeria wa Liz Waithira bakinyantere chionde cia nthiguru ya Kenya ibo kenda gutiira Rais Ruto na kuthurwa kibindi kia bieli. Two-term brigade hii ni national movement ambayo ina support William Samoei Ruto ambaye ni rais wetu. Sisi tunamsupport arudi mara ya pili 2027 ambayo ni next year. Na ndio maana sisi kikundi yetu inaitwa two-term brigade. Sisi mandate yetu ambayo tuko nayo, tunataka kuelezea William Ruto leo rais wetu kwamba tumeona unafanya kazi mzito sana ya kuzunguka ukiambia watu kazi ambayo unafanya. Two-term brigade ni young mothers, Gen Z madem na wamama ambao wameshikana kwa lengo ya kuelezea wa Kenya scorecard yako ile kazi ambayo umefanyia wa Kenya. Sisi kama two-term brigade tumekataa ukabila Nairobi. Kabisa. Tumekataa ukabila Kenya. Kabisa. Tumesema rais lazima aheshimiwe. Na hata heshimiwa kwa maneno peke yake. Ataheshimiwa kwa sababu tutaonyesha ile kazi ambayo amefanya. Rais anakuja na scorecard, wala wanakuja na maneno. Sisi tumeamua hatutaenda kwa maneno, tutaenda nyumba kwa nyumba, tutaenda kwa masoko, tutaenda pale Ushago Murang'a, tuwaongeleshe na Kikuyu, tuwaambie barabara ambazo rais amejenga, tuwaambie affordable housing ambazo ziko pale Murang'a. So si two-term brigade, tunasema ni two-term. Na tuko nyuma ya President William Ruto. Na mimi nataka kuongea on behalf ya Wakikuyu na ama society ya Wakikuyu. Mimi ni Mkikuyu kutoka Nyeri na tuwache kuongelelewa. Sisi ndio tunajua na tutaki siasa ya ukabila. Na sisi tunasema siasa ya ukabila ni siasa nini? Siasa duni. Tunasema sisi kama wamama two-term brigade tuko na kabila zote hapa, tumeshikana kwa mlengo wa kabila zote. Sasa huwezi kuja kuniambia nipige jirani yangu. Sisi tunasema tuko na William Samoei Ruto, tunaanza Nairobi, tunaingia Murang'a, Nyeri, Karatina,
kila mahali tunaingia kama national level. Niko kadi si movement ya kutoa Ruto, juu kila mtu ako na haki ya kutoa opinion yake. Mimi kwangu, mimi ni Gen Z na mimi kura yangu ni ya Ruto, na wenzangu pia wenye najua tuko kadi na kadi ni kwa Ruto. Mimi kwanza nilifaidika sana kwa ile ilikuwa watu walienda State House, nilipatiwa pikipiki yangu na Ruto. Mimi sikuwa na own anything, sasa na own pikipiki na logbook ni yangu. Rwangi rwa KMPDU apa Eastern bakwenda ngavana wa kaunti ya Embu teanilia miari ekera ere ya kuwati madaitari chibitarene ya ishara ibo batikurita nguejo nkuluki bakwenda bidhaa wa kigena kwethira yichie belia nguene kumene na kiraba kuwaniwe kuremwa kurekeria kigena ya kwagirithio tungata chibitarene kaitakarage kwethira gekiendekana. Hospitali inaitwa level 4. Tunataka kuinvite Senate ikuje hapa iangalie kama hii ni level 4 na kama huduma ambazo zinatakikana kufanyika hapa ziko. Actually, this is a level 3. Is even not a level, it should be treated like a level 2. Na afya inataka ile kitu inaitwa sanitation. Ani usafi. Maji yenyewe ni maji chafu, disturbed water. Ile ambayo hata huwezi ona kitu, hata ukidrop hata shilingi, hata mawe ndani huwezi iona. Lakini hiyo maji ndio inatumika kupika, ndio inatumika kila sekta. Hata wagonjwa ndio maji wanatumia kumeza dawa. Kwa hivyo ndio maana tumesema hivi, hii hospitali inatakiwa kufungwa kwa dharura. Na wasipofanya hivyo, we are mobilizing all the other healthcare workers. Tutaondoa wahudumu wa afya katika hospitali. Kama KMPDC ile ambayo inahusika kurejesha facility, na pia wale ambao viongozi ambao wanahusika, hata waziri. Hiyo hospitali isipofungwa, sisi tutaondoa wahudumu wa afya katika hiyo hospitali. We strongly refute claims made by the governor attributing negligence to the medical superintendent of Ishara Level 4 Hospital, Dr. Anthony Nduva. Such statements are not only unfounded but also unjustly tarnish the professional reputation of a dedicated officer who has served Ishara Level 4 Hospital diligently for the past 1.5 years. We wish to emphasize that a finding of negligence can only be established through a formal and fair disciplinary process. In this case, no such process has been undertaken. And as a union, we insist that if within the next 48 hours we don't get a withdrawal of those statements, then our members in Embu County who work tirelessly bending back to fix a broken system will then have to step back and let the county take care of their people. We'll simply allow people that kama hakuna hii picha usiende hiyo kazi, kama hakuna hii dawa usiende hiyo kazi. We'll start our go slow because we are tired of not only carrying a broken system but also carrying the blame that comes with it every time a patient loses their lives. A monster in Embu called the chief officer for finance called Damiano. He was a chief officer during Wambora's time and he has maintained the position right now during Mama's time. And you wonder, is he the only person who can run that department in this county? So he is full of impunity. We ask for money to repair the facilities, to buy drugs. The chief officer for health sometimes makes those requests. But some of them, they're so helpless, they come crying to us that Damiano amekatalia pesa. So Mama governor must decide whether she wants to serve the people of Embu or she wants to serve Damiano, because Damiano must go. Kathochi mwanya nontu bakwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu cheweru thaa mwanja ugeta kura yitu chokirete na ndeto nkuluki. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports, all in one place.
kuthogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya undagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nontu kithomo tikuga uturo bongia bukarungama jata ijoke etheraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani mba mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nontu bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go! Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Mutamani yoka yothire utwita kembeche tina baita tiambi no uteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokurega ng'ombe ciako itiraragire ngoko ciako itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata zenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu birithitu na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. Karumo TTI ni kugwata ugeni arito bonthe kire wandikithania bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritongo bionthe kuma level 4 level 5 monka level 6 mathomo jara tuwezanaga ni amwe na ICT and Business Studies, Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Hospitality and Institutional Management na Agriculture and Environmental Studies level chonde. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Nuntu bonte tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone charujo.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Kwa togeni orengina nkatho chia mwanya nontuba kwithira wetete mbere na kurumira ntheto chietu twechokera tuchokere na rono rwa mwanya na arakandene buruge shigoni ya Centrimenti kwina thabu ya ruri no rumuno na yoyori roe irakaribeta bank nontuba miukuma bauma na mbecha kwa miaka nende miundaini yete ya kunyiria kari yokulokiro remebwa matoma kimera kira kibalwa mairabisi Oria boya anja chione nyo kumbata ontoire enduke ya yonde kwena thina mwanya irare mibethrete bekulokira irio mauri ya mathoku barabara inthoku kumiria makethayo endu amwe na boare mibaba tena bonge tinga wikundika kauna na wiru kenda bakethira bakiomba nabo ninkuloki ore mibongo amwandiki wetu anthe tumutugikare na kinyete ntere na kigechunche kiambere kia riboti ya mwanya Merine ya Rudi. Ahora menya kuri na ntuku ithinkorone ya gicigo mbunge kia Centrimenti aria kariba gwitaga banki kiriwandi ya bothuguci Centro nturene aroiga na nkwene indi ti banki ya mbeca kana king'otore ni banki ya uturo na ntune aja ni rimbene ria rurie riria nio wika ngiri imwe rina muthetu jumuno runa ruje ruigari aria matuma jethagira jakirimo na wingi kiri gicigo mbunge gike na nkurikanie kithaka kana mdajone jwa thirikari na kwandu rejo na njai nyinge chithirite itegete rimbari kenda kuona irio methene na kinya gwitithio turobo au na mbere na nandi nikio tugutegera kirugono rurwa mwanya Merine rurie na kiri gichunje gitugachuri na rurie rumire indi nkwire no kanthi atonyere ndene tora tugutarirwe ni mujumbe wa Centrimenti kirema ngochini igitara ya tectonic formation ya kwagije eruptions tauro kuona kwina Mount Kenya kwina Nyambene na kwina other use around tauro getoke ukethira kwina nara ndunyu subuki use na ndi ni ururie rukari kai twekire depression rurie rutanenere muno gerinya ritanenere muno lakini wataga iruthiurukine use kind of use ira ikandipre ija ndamu a natural dam na de meuro na gwe kuma yonde ma nontu na ndi kwa natural dam igatura ruji yatura ruji ruji igatura ruji ruji yatura ruji ruji iga influence ecosystem na ndi ecosystem iga change ka water kana ka water mash otega wejo kethira kinya vegetation ye kuchinja likwerimba na nontubwa ruji rwa rwikwigita ronde rukwenya muro kwanda matuma kia kumenya mbere ya ruri rwambiria kurimwa matuma mbere rimbari ni rumaganya kia tumika kwimba nyumba na kinyanto ni barithagia nao na nkuruki ruri ni kwarenja ya nyomo imwe cha kithaka munkarira chiugirwe chathira na ira chatigarira chethira chikimatuka guku ruri yore ari bati dantu bairia yetu ibati riria rigeto tu wala kuimba nyomba kwari na nkurungu kwari na nyambogo ichiariku all sorts of animals antelopes and so on but people hate them antu ibarire mwanga chiathira na inge chiama tukachia na mabwan
Meru National Park. Nyumene ni kwa gutukiro gituma ikando kugia kura antu bakethra bakiona irio na bakendia bakona mbesa ni untu gituma nikendete rujiro rwingi na nkuru kikirimagwa na mboro wake gitiuga iroka na gikiro Betresa na kithagira ikijukia kagita kameri tandatu gukura ndeu kigakethwa na tukiaranirie na bamwe barimi barurie ni baritete okujibwao uria meri eroriete kiguni kiribo na nkwirete akari ake ba centroimenti bari magarurie kinya kariba no thimenti na south thimenti lero edano kwenda bwega nyoto kuoni yukete wite irio kathomithiana irio gakara bwega ndirarima matuma ana barathoma bamwe nyane arimo bange kinya bakaranya obisini tumamia jaga naja agite mbesa agachwa matuma eta kendia aga twiterethera ifiete ukareo tukaria tukanywa twirweta ikwete eno ntutugurairona wala mane ukinya yani kuthua magururi nyana ande mbeca ngachiritoa mbona kabece nyaga kumuthomithia twana twakwa na bio bamenyera na batumija tethetia ntu babaingi ndombere uni ku support njekwa na urimi bubo matuma mwankana barathoma gituma ni irio bia untwire biria bire na kiguni gikinene kiri mwiri jwa mtu na kirijagwa ni nthuki cionthe ni untu kiomba ukarangwa guchamukua gukima kana kinya gwakia wamote kuorirwa mabura jagituma ni jatumagirwa kuruga ucuru ni irio bibiega na ikigitumite wona antu baerie they are very healthy miri yao ina inya no ntugituma giki gitina ndawa kabisa kirimawa in a natural way abura yara ya gituma ya rugo ucuru wagi ntwire no cubura bwitho abwire very nutritious nyanda gitari ibari komenda irantu ucuru bo mabura ya matuma tugwatanire ntuku ya rojo kirugono rwa mwanya merine rodie twithire twitegera mathina jaria arimi babo kurukira nkeripotra ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Kathochi mwanya muno kiewe Mutugi Kare na kibonthe brabomba kwithira bekinyanilia ndeto chietu cheweru tha mwanja tukierwa ringa kwendera kaita kia onbeto awini wa King'ero.